Da li ste znali da je prosječna frekvencija pištaljke 4700 kHz? Da se mene pita, svi bi vozili Kiju. Da li ste znali da je veličinu lopte odabrao Đelo Hadžić-Selimović? Da li ste znali da je Messi svoj prvi ugovor sa Barcelonom potpisao na salveti? A da je Grenland jedna prekrasna zemlja u koju treba ići i kupati se u hladnoj vodi? Da li ste znali da se veličina lopte nije mijenjala zadnjih 120 godina? Ja nisam. I da se Grenland ne može kvalificirati u FIFA jer nema dovoljno trave? Da se mene pita, svi bi vozili Kiju.